Thanbang halo aduntu apayapo tangte school ahemalong amat si thanbang avete Charlie osomar kopi kosonche manji nangli thum mathatha lason thak si lakhain ko retrok duarbagri MSC constituency ke paro Jasamet Panbari angkang along kedo Mithuni government LP school along inut thanbang Wilson Singnar alang lilu ki thandam di aningkan ro osomar tum anta amethang thanbang amena chiputhekrian set anpin aduntu perang ketum karju pen kelong alam atengki inut ex master nat pobang retirement damdet pen alang ni singar asang ho join sitami class chewang vipin alang li assistant inut tuli hanse phanche pek ponlo sitami pini gonot sababang ke dolomara osi Laskar Ahmed atum damsi pleking thurponlo lasi singnar master abang non malom ke kiswa jok mechik lui jonaphan lip ke an pusi order nang paklang sitami bangsu skolong latrine kitchen school ahemanta hinu lablo lapen kang nidim ta abe tibul da kaheng no lap saide lapen JJM pen kipi ringwell ta langlong lesi kitun abang ahem pen si lang chewansi lapen master mimia joksi Charlie Osumarta komare loputa nang thandon kohora pen rishon ingti TK News Solang pot bang alang li kelas bang wipin ma bang ge bang bom ta la ala la susu kan cerita la kan ini ne do ko bon la nat bang retire dia peng si version la sinar sang se bang thule gedi nang de alang li mane pachurai re pin pen hoklam than tha alang li ngopen ni li somat phang kar juke master chi bang ve chi thenglong le data pot si inke somat bang ke version sinar phan chi ne de lo poselang chu pen kan ni pon la sila sulam pot ki bang vi a hok ba mate pinni la son ta la presiden long anang chitong tong la si ala alang ke kisu mati so sare kisu lo kan si ta su selo la son di non bang on ipinan si kan hini ne de lo la nasar retire det peng ke bang u de lo hayu samare non ki mi sai de jo prang dung ke dam erlo dam en kedi ke aban ke avedet tulipu det amelu mane la nasar do hu de mili mai sumar tum dam er natsar do hosi osama khili mili la kedi dam erlo oni tangte la bangso school long ke kitun ke dang awar sai pini kila hang le mangle nangli kedi la sinili tunbo kedi la wir something na lang wang ipulo la non sabari kang ra sipu han si lang di chipikang le he pina ana chiklo dulu bang oni ante la bangso kitun ki dang hem pini long bang nang pidi la son kasik sa ka chitong son do ma ave ko ke ante la son ating hem la son pini long arwi nang kedi la son pini do ma lan cha ni ke la tinga hem la non pineng bang arwi li la to mon hi chik to ma he la da hingola lo kedi ante la ni mo peni li lang dam la le train osomato la le train bathroom an to la pini kachiti la hai hoi hem long sta mi lang hai hoi facility sa video tang la bang so la JJM bank kim pon la so alang long le lang man on ta long le ke di komentu long ke kim ke nang le lu ni la bang ni li ta chini la bang chini la long lo hedi je hem over ben la nang li do nang li elo di so lang ke le ke la ta non bang ya lang bang hin dak pe la ke di to inde hala pene tole da hem long arpong anta peni lablo asun asar nu anta heng lablo ke di nang to mon pon wang ma ande labang so as kamen pulo to master men chi than tha na master men thek ma ko pulo master men ke pu ha thek the nange master men thek ma thek the ko pulo men ke ko pu ha asi pathe ta no ni ari long le ko pu ha to ko to nang to master men than tha to ha jugesor nte tukesor ke kolobang lo nte la hela ke di tangte hala wilson ko pu men ko wilson sing nar master phana ni chini ma chini ne ke di wilson sing nar phan chini ne nang la phana ve ke di chini ke chalon te nang e kon te hala version sing nar phan chini ma chini ne version sing nang ke dan antum school long master lo la so master prang antum phan than bang than the aholam than today nang than bang than the na pining nang dak sin nang dun cheng lang ke di dan te la school ko khuli ke ji ding den lon te la so master phan nang ek bar thek long le lang ma la tu ki sar phang le ma thek long ke hala singnar sang phan thek long le version singnar phan thek long le chini ne ke di ta chalon te na tum chini ma chini ne
Chini lu dia tu ke. Nanti la so la tuki ram pemiong temen. Tuki son masuk ke than mesin mami me. Ha? Mesin di? Nandung hang than mesin bu. Kelas bang ber ke di. Ancolong macolong le. Ancolong ke di. Colon te. Sukapan KAC IM Madhuria dikhel pukon lapen PD Sasikanta timungaphan poster kepabon Karbianglong arlo Humkri si block arlo PMAYG ahemso ketang te puthak KAC aphan Pinpur alo kepajir pen danglok angdeng pen kachisong pon aphi anda KAC lapen DRDA IM Madhuria dikhel pukon lapen PD Sasikanta timung anu kangthong ameka viason chikrong dat aputhak pini usuka asong pen poster kepabon asai kedeng usuka asong pen batai angdeng kachisong pen apit anda KAC pen asai kedeng dedat ladak amasi cibilo ladak BJP asal kartum kicu kanghu kicu pangden asai krempu angkhet cipaklang lo lapen pini poster kepabon asai deng pondet apira KAC pen hang asai deng di prote usuka asong pen intang kring dan kachisong asai deng ponji Bangso kachisong adai ke KAC si adai ke nangji pusi usuka asong pen General Secretary Jintu Hajurika pen ningje pon. News report TK News. কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ ৰিজনেলৰ থ্ৰু দি কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰভাৱশালী ইএম মাধুৰ্য ঢেকিয়াল ফুকন আৰু ডিআৰডি যোনটো পিডি শশীকান্ত টিমুঙৰ আজি প্ৰত্যেকটো কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰত্যেকটো ঠাইত আজি পোষ্টাৰিং তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰিং কৰা হৈছে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা আৰু এই বিজেপি চৰকাৰৰ এই ফেচিবাদী চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা ইয়াতে বুজায় কাৰণে সেইকাৰণে আজি আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আন্দোলন কৰি আমি আজি তেওঁলোকক পোষ্টাৰিং কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত তীব্ৰতৰ আন্দোলন হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণ অট'নমাছ কাউন্সিল বিজেপি চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব আৰু যদি এতিয়াও যদি ব্যৱস্থা নলয় সাধাৰণ ৰাইজক যদি টুপি পিন্ধা ৰাজনীতি তেওঁলোকে যদি ঠগি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী হ'ব আমি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি বাৰম্বাৰ জনাই আছোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় পলিটিকেলি প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিসকলক জনাইছোঁ দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি জনাই আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই ফেচিবাদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ নিজৰ বেনিফিট তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ ৰাজনীতিহে তেওঁলোকে বুজি পায় সাধাৰণ মানুহবিলাকক সদায় মানে ঠগি আহে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তত আজি বৰ্তমান গাড়ীৰ পৰা বাছত প্ৰত্যেকটো অফিচিয়েলি আগত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰিং কৰা হৈছে অনাগত দিনত তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইটো আমি সংবাদ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ